Nandam chiao na mo lungmali post thawngchimnak in nan kut kanin tlai na thawngni kul la thum sikpar ni thum zinglei thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu than tlang peng CDM na ni hernak tampi kan tong na in fakte in kan dir lai tia CDM cheu khat ni an chim kalei mu thlang lei mun ma chu SCC ra sang ni zan a shem ngan in an ka MNDAA ni SCC sakhan panni an lak chap SCC ra sang sakhan sompwa leng an lak kho chang una phu pathum na he ka dau nak a atal mi BPLA ral kapalli an nun nak aliam ni mi thong le thong pang dang na an raksilai Thantlang peng CDM na ni hernak tampi kan tong na in fakte in kan dir lai tia CDM cheu khat ni an chim chinram ku thantlang peng chung a ummi chawza rian atun tu na chung in atam deuh chu thongni kul lakhat February ni khat thok in SCC ral hrang ni sham in nol ngai nak alak ruang a CDM kan tua CDM kan tu anu in eidin thilpuan a hernak tampi kan tong kau na in SCC ral hrang putang kyo than I herlo nak chun atuning hin fakte in kan dir kau lai tia CDM cheu khat ni an chim SCC ni nol ngai nak alak nu thongni kul lakhat February ni khat thok in CDM CDM katua nu a thalho kamu ti lo na in thantlang khupi chung kan umleu a chun ren ummi pau katuan I kan tlan king kau thongni kul lan ni September azar ni nak le azar thum nak a khupi chung a ka dau nak a chuak I ok athat ti lo cha a khupi chung mi zapi ni September a khwa kan chua tak zarkhat zarni chung shrong long azam ding I kan I ruah cha a theory zong tam kan keng lo petlai in ka dau nak a chuak I SCC ra hrang ni in lo an khang di cha a atu tiang kan zam na tia CDM atu mi pakhat ni zalen a achim thongni kul lakhat kum dong lai te in thongni kul lan hi chung tiang chu CDM bom nak voi khat mu a thongsom nga kan hu na in hwante in kan hu lo thongni kul la thum kum thoka a thongsom nga in voi khat kan hu ri I October tha a khan thanga cha a tingkhat kan hu than thilman akai tuk chang I chungkhar khosak na a har ngai cha a non CDM atu pakhat ni nak ape mi man an ma kan tur mi harnak na chu chim ok atlak lo adong piang fakte in kan dir kau lai tia achim chap thantlang khupi chu ado ngai mi khwa pakhat asi I SCC ra hrang ni nol ngai nak alak nu in an khang cha a zatok som kwa chu achiam di chang tia kan thai kalei mu thang lei mun ma chu SCC ra hrang ni zan a shem ngan in an ka Sikpar ni khat zan swimi lam pasha tiang khan segai ram than kalei mu chung a ummi SCC ra hrang ni kalei mu thang lei mun ma a shem ngan din lo in an ka tia tol chung mi pakhat ni achim kalei mu thang lei mun ma sedo u awmin ta khu chung a ummi SCC ra hrang ni shem ngan le shem mi mai thal chu khopi chung a du tok in an ka tia thei se SCC ra hrang shem ngan ka na ruak a mo si hanta khwa to chung mi na chu mun him nak a anzam ti zong phei chi se MNDAA ni SCC ra hrang sakhan panni an lak chap SCC ra hrang sakhan somkwa leng an lak kho chang thongni kul la thum November ni hi jing a sharam chak lai thongkhat kul la sari operation anisari nak a kokam huram chung SCC ra hrang sakhan chu Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA ni an lak kho than tia MNDAA thongjap nak ni achim November ni hi jing swimi lam paruk le ni tuk le jing swimi lam pasari le somli ni tuk a MNDAA ni kokam pengkom Rangsham Huram Chung SCC ra hrang sakhan panni chu an ka dau I an lak kho ma sakhan panni a chun themthil tam ngai zong an lak chi tia an lak nak video record he alang tar litlak lei unaw pathum na he atang ti mi PDF thong la tu zong ni thongkhat kul sari operation thok asinu in misari tiang a SCC ra hrang sakhan kan lak mi di lak fon a somkwa leng zakhat luk deng asi chang
chupin a atu zong ka deuh nak a umri tia khatik a achim ve una phu pathum na he ka deuh nak a atalmi PPLA ra kapali anun nak aliam charam pu chaklai operation thongkhat kulasari a una pu pathum na he unkhat a ka deuh nak I atalmi Burma People Liberation Army BPLA chungtal pali anun nak aliam tia BPLA ni thancha anchua charam ku chaklai mun pakhat a sagan shambun se sira shra tamma som thum thum kutang battalion khamaya leithum le BPLA shamtlai na chu alwan chiami October pularet akhan kadau nak achuak pi SSC ra sang lei thimi ruak somli leng hu an sipin a major nele angtal in pathum taikhi an se chu kadau nak a BPLA chungtal pasal thapali anon nak aliam ve tia an lakdar nun nak liam mi pasal tha na chu bipe yen to chungmi na an si I amle mi kuncha an nakpe tu commander the cho commander chisamau deputy commander angpai le mingko nai na chu pat nak sang be kan pek na I an ruak kan wi na tia Burma People Liberation Army BPLA ni chathan an chua TNLA ni nangkham mawin chikarlak palik sakhan an la Sharam Kutsak lay nangkham mawin chikarlak shweli haydon a ummi SSC ra shang kutang palik sakhan chu Town National Liberation Army TNLA ni November ni mi a kanka I an sakhan kan lakho pin a chamthil chep khazong kan lak chi kho tia TNLA ni thong an than sangti khunha ni thong hi kulathum October kulasari ni thok in November ni hi tiang thungkat kulasari operation kadau nakchung a chishui ho hangsai tingni le chuko khupi pol chu kan hum ha khodi chang tia an langtar November ni hi jing a ko kam penkom tungsham huram chung ta sang sakhan pan hi chu kan lak kho than I chamthil tam ngai zong kan lak chi chupin a DNLA le MDY PDF ni naw chu pen Shunyao ping khwa le ongmati khwa karlak a SSC ra shrang ni hun an khwarnak sakhan zong kan ka leo pi asi tia ang langtar chi UWSA ni unaw pathum tangchi punha ni an to mi thongkhat kulasari operation ka dau nak a ramrilon mi chu ka dau wen ha lai tia thong athan sharam ku chaklai a unaw pathum na simi MNDAA TNLA AA le tangti punha ni thongkhat kulasari operation an to leo mi ka dau nak a ani tallo na in Wamhuram chung a chung lei sise tang lei in sise Pamrilon in karam chung I an lu a chun kan ka dau be na lai tia Washam Klai Pu United Wastek Army UWSA ni thong that nak an tua thong hi kul thum November ni khat a atu bantuk in thong an than hi asi I thongkat kulasari operation ka dau nak a tan mi an ngei lo nak kong le ma ka dau nak ani tal lo nak kong zong an laktar waram kul him nak le wami prum ben nak cha ati in chung lei le tang lei in ka dau nak an tua mi ni ramrilon in wamhuram chung a atlak tar mi chu kan ka dau ben ha lai tia an laktar chi atu bantuk in thong that nak an tua mi hi SSC ra shang pol Paurin nak an pek nga asi I SSC ra shang ni an ram alut in ka dau nak an tua a chun ka chol be nga ding in Paurin an pek nga nak isi Washam Klai Pu chu niklak lei Sham Klai unaw pathum na simi MNDAA TNLA le AA na he tangti pu an se tu ka dau nak a chun atal lo na in ramrilon in ka dau nak atu atu chu ka ben ha lai ati nak arwang chu SSC ra shang pol ati no na nak asi tia ramchung a ummi fodo palai hun araksi I ramkhel leizong ahal mi pakhat ni achim Sai tropeng kote na chu SSC ra shang ni shongan in an ka na cha a Kumatang hak chia tal chi in mipi lei khat hliam an tuar Paguram chen ngaw li pimpeng muram kut le chai tropeng khote cheu khat na chu SSC ra shang ni shongan in an ka na cha a
kung matang hak chia tal chi in to chung mi hlei khat thiam an tuar tia KNU ni alang dar October ni somthum Zinglei Thawngchimnak pathum le cheu thuk khan SSC Ralshrang Battalion zan hi somukli ni kaya kong in shyam ngan zalekul voi hi an ka mi chu tawking khwa chung khar khusaknak in chung atlak cha a unau pan hi kumhlei thum kumhlei riat nu le pingtu apa kumsonga le kumnga anu kumsonga le kumriat ni hliam an tuar tia thei se chupin a October ni somthum za swimilam pariat le hlei ni thuk khan SSC Ralshrang unit popul ni yaule pisakhan in zalekul len hi somret shyam ngan lunghai kwa chu mipi umna hunma tin chi in an ka tia thei chi ase SSC Ralshrang shyam ngan ka mi ni khote ye chi goikong ye phuka yaule pin khwa le mi lang kong khwa na hi akhet na cha a ye phu kong khwa a kum khat le cheu pa hak chia kum thum tluk nu hak chia thingtu anu kum kol le kum riat le thingtu apa kum kol le kum sari ni hliam an tuar tia NUG ni alak dar chuban tuk thiam in October ni kulen ni lingsui melam paruk la cheu tuk khan moram kul chai tho peng SSC Ralshrang number pani in shangan pani tol chung mi pi umna kwa tin chi in an ka cha a mi pi pathum ni hliam an tuar tin pakhat arok tia thei se Yeta sipeng a kadau nak boy hei khat achua SSC Ralshrang Ral Boy Commander pani tal chi in somret nak thom lo an chi Puguram ten yita sipeng a SSC Ralshrang le mipi ral kap karlak a kadau nak boy hei khat achua Ral Boy pani tal chi in SSC Ralshrang le somret nak thom lo an chi tia NUG Ministry of Defence ni an lak der October la chung khan ni ta sipeng a mi piral ka PDF pawani ralam in tangti pu phone joy fort le SSC Ralshrang karlak ha ka do nak boy hei khat achuak boy panhi tel chi in SSC Ralshrang Soviet nak tom lo an chi somthum li nak tom lo ni hliam an tur tia thei se Kawani ralam in tangti pu phone joy fort mi piral kap chung in kadaw nak mun a minung panhi anun nak aliam Kalini Thiam Antuar, RPG Le, Somruk Mipiral Kapni, La, SSC Ralshrang Shyamngan Ka Nak In, Tulsung Mi Pakhat Nun Nak Aliam, Kusak Nak In Panhi Arok, Mipi Zanga Songa Tluk Munhim Nak A Anzam Tia Thei Se. Israel Ram A Ummi Myanmar Mi Pathum Avohi Nak Lak Anse, October ni Sumthumna ni Khazan Lei Sangkhan, Israel Ram Kadaw na umruang a Myanmar I Kir Adumi Minung Pathum Ha Chu Avohi Nak Lak Ansi I Yanggong An Phan Khau Chang Tia Thei Se Myanmar Chawza ni Israel Ram Aphan Mi Myanmar Minung Lak Nak Ding Atim Lak Ning In Israel Ram A Ummi Mau Yan Teng Mang Khang Che Le Ma That Thawe Chu Alak Na Tia Thei Se October ni Somthum ni Khat Khan An Pathum Hin Tel Aviv Van Long L1083 ELA Mang In Bangkok Thailand An Phan I Chuni Thiam A Chun Myanmar International Airlines number AM334 Mang In Yangon Airport An Phan Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina Aryan Ditarding in Dulo na Laktar Nak A Minung Pantni Anthi Songwa Naklom Launi Siam Antuar October ni Somthumna ni Khat Khan Bangladesh Drum Prime Minister Sheikh Hasina Ditarding in Dulo na Laktar Nak A Mipi Leving to Security Karlak Boy Nak in Minung Pantni Nun Nak Aliam Songwa Naklom Launi Siam Antuar Tia Thei Sim January Khachung I Thim Nak To Ding Mi Konglam A Mipi Nani Prime Minister Sheikh Hasina Aryan in Dintar Asinak Lai Dulo Nak Ang Laktar Diaw A Boy Nak Hi Daka Kopi A Achuak Tia Ang Laktar Nun Nak Liam Mi Na Hi Khalik Nani Bangladesh National Party DP2 An Si Tia An Chim Seman Se Lo Fyang Langai in Chimfian Mi A Umlau Tia Thei Sim Bangladesh National Party Tombang Wai Tu Nani ang party hi nithum chung du lau nak langtar in
lamzo nak an tua nak hun a minung panhi an mun nak aliam pin a songa reng lo ni hliam an tur hi asi tia an lakdar muri a thil chu Myanmar mi minung som li India palik ni an tlai khi na Myanmar le India ramri asimi sagai ram than tamu peng in India Manipur rampul more Zinka bazar a thil chu mi Myanmar mi nung som li na chu India palik ni kai in an cheklat na tia thai se more Zinka bazar a hin zemuchan a Myanmar mi na hi du har thilri an choton rampan hi ramri tan ding hin cheki pakhat le nampha longai tan a haw mi ase rampanhi ramri chegek na hi COVID-19 zot nak leo khan phi khar ase I chunhu tlompal a an rak on than mi ase kumthong hi le kulan hi leo khan tamu khupi chung a India mi panhi ka tha an rak thong I more khupi chung a du lo nak lang tar in lamzo arak si cha a rampanhi ramri chegek hi atu tiang in khar than arak se India trongo ngoi tu na ni punglam ning in lu chua khu nak ID an ngei lo zong a thetiam nak he thil chok umkal an rak on ko na siman se lo October ni som thum khan Myanmar ram in minu som matluk India ram ri arak lut mi chu India palik ni an thai na leiban tuk thopang dek an thai I asim ha tia samuram ri chole thal pakhat ni achim India more khopi a chole thal in a ummi Pujamani achim nim chun nikum mi tha khan Manipur peng a mi pundang dang karlak a boinak achuak I bore tar chi in khukul nak lom lo khang arak se mi pun karlak boinak in minu zan hi thluk nun nak arak riam hinu hin Manipur chawza ni ramri le tangchung milorel na kantua I ID ngei lo in a ummi Myanmar minung zariat an hu na chalak a azam mi zong an I an tlai khimin ha zong an rak kan tu khan Myanmar mi panhi sin in mei thar zong tlai arak se chunu chun India palik ni alu chok mi ha chu ID thate in an chek chang na marong a atu bantuk in minung som li an tlai na nak hi ase chalak a Myanmar minung som thum hi ani tar chi tia achim tu zin kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tari lai lungmali post tha zang akan pe tu nandi lak chung a kanelom tok lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kan som ha